Ibona bamdoza khona 200 liters. Hayi athi kunayenda kwamkara khona imali. Bamdoza 200 liters imkhudula kahle. Moza. Le, hadi ya tipuli. Kwa 8 meters. Ngabuza aba support khona baza kuthini. Ungwenye utoqasela ngabe mthaya. Bathe ehambe lo muntu uzobintela Ungwenye unga. ehamba nomuntu Ungwenye ukuthi dani wasikade kulamula ukutshela abantu uthi umtshela ngapha. Sikade imizungwenye. Sikade imizungwenye. Awayafana imbuko wena. Ukuthi yathi umuntu umshiye godini yabona. Ande wabuya wamfaza. Yanti wafika wamfaza. Ande engabuya mfaza. Engabuya mfaza. Vela sangawuba konke isituda ukuthi uma ngizonganyi uma ngizobe ngimthanda ubazakeka ngangi Umuntu enongwenye ngwalapha ewesitshela njengakwazi phela. Kau, dia ngapa ni? Mambo uzumu ubone nje. Tada Ngonyamba nawo nolofu ngonyamba. Ingane wakho lo hamba la chamkazi. Umngane wami. Umuntu ohamba. Umzukulu wami lo. Lo hamba. Umzukulu wami phezulu kwenzani? What? Yona phela mzina into yenza sele mzina ukuthi ukutshaya imzina wami. Nani? Wena uphela wathi uzawuthatha umthetho uyabusumpromote. Lingampromote. Amlekelena amapholisa adlala umsebenzi wakhe. Sizondile sibili kodwa hayi. Wona mkhuphela phela umthetho wezakhe. Kuthi abantu bayamenza so. Konke umuntu phakathi ande ngigcikela igodi. Akwenza ilima Sizafaka amahlahla. amahlahla asazaphuma. Amahlahla lenhlabathi. Igqoko somkazi lisingani lo. Yendele kanjani? Igqoko somkazi lisingani? Wena. Uthixana secondary we. Hayi so right madoda salanini. Salani bomama. Sesiya ku 100 kilometers. Sesiyangalo kuyachela.
abaqedelani benza umsebenzi lalela sobho amapholisa vele kangaqedi ukubuya la khona ezabuya phela ezobuya ama-witnesses ezobona indawo abakaqalisi vele lokhu bebezobona nje kuphelile sevumile ukuthi nguye kayali simbamba lathi kayala usephukatanga ukuthi kumngane wakho ngwena ungamisplace inkulumo uthe wawuhamba laye wawuhamba laye ungaphikisi ukuthi wawuhamba laye wahamba wanatha la intshengo ungaphikisi wayehamba laye ye but manje kathi indaba i-statement wayehamba laye wamesaba but ayikhona ukuthi nana ayikhona ukuthi kodwa vele even emesaba asambeni kuza amaphosa abuya don't worry asambeni ekhaya asambeni manje ngiyacela asambeni hayi babuya asambeni ekhaya lizaphambaza yonke investigation hambani ekhaya asambeni okay hayi amaphosa vele ngakunike transport yithi ama-stakeholders amaplaza akhona zakhuluma la sefuna nolaka ayingipholisi sefuna nolaka no selenze kuhle liselibone siyabonga kakhulu lakusasa ngizambonga kakhulu all right asambeni ekhaya asambeni khabo mama Akudaqinisekanga.